koguo we no kufatie ni action ufatie go take. Number 3 ni no go horo shogi wa one man one vote 1 shilling. Iyo ni fatie. But tufatie kumiaria ina tuigi wega. Uririkane wega. Ithuĩ kuri constituency nyingi. Tugwathiũ igũkorwo ici scrap itũraga igitagirwo. Mũkũrũ-inĩ itũ ni ya mbere. Kangema uthaya. Na ni county cigana Kirima Ngorie. Cina cikinyitie kiria. Which one is easy? County kana constituency is scrap na tuongererwo mbeca kuringana na wingi wa andu kana ithi na mbere na tuthi na mbere na kuheo mbeca nini. In 14 counties cia Mount Kenya only 8. Tuna population ya 1 million. According to 2019 census. So nikio dogati. Which there is near batirite. Near batirite. Wito mucie Kiambu we are approximately 3 million. To consider Kiambu. Remember yes. Nyeri. Yes. Remember county Muranga. Yes. Muranga yes. na Tharaka Nithi. Reke itutige yes intreda ona ithu tukorwo tukiunderstand atiriri aria angi makigairwo na ithu tukorwo tukiheo share itu. But tutigakorwo tukumirwira then tugakora kuri handu ithu amwe itu tutaragunika. Haya, mundu gwitu Newton. One man, one vote, 1 shilling. Ni agenda iri guteburwo muthenya wa umuthi.